to ka jing hikai ka bangan hikai ya fi gini ka janmiet ka dai ki samla ki smi ki bakatu kata ka dai ka jing hikai ka bala ai yang bangan hikai yang fi ai gini ki samla ki smi ki bakatu ngang nang mut bangan keren ta ka wai ka kubor hapdeng jumfi gini ka por Handrai na pi ai spang gani kisangla gisni bakatu ngangai kadai ba biak ha ba spiak namang ngasyam kani gisni bakatu kadai ka ba biak ha ba ngasyam gani gawai gisni bakatu kidai kisni jong ga jing tarai uman sim bakoi amen tangan stang gani ga jing kai gani ga pon Nini apule gini gapon na kikam jadi apostle. Kalau nong gabaar na pinpule, na kadakot kabakat nyau ter ngan peni free gini gapon. Kae kabajah kasni Pentecost. Pat kae kabau Petros uyeng banialap hakasni Pentecost. Na kalau nong gabaar kikam jadi apostle kalau nong gabakat nyau ter. Kabadal gaya tu ini kikentian. Tangan pulih gini gapor na kadakot ka bakat niyo ter. Upetras uang ini kikentian. Uang ini kikentian. Kan jaro hakisni bakat do ong ublay. Kani kamlay ba ong mano ong ublay. Kan jaro hakisni ki bakat do ong ublay. Bangan teno yo mensiam jonga halor kado baro. Tangin ong lang halor kado baro ngakoi him snyong tu ya gani begini gisni ki bangi eman tadi de gisni ki bak long exciting bahangi ki bangi bak kemen bahangi ki bangi haleluya ya kapat kai ki de gisni ki bae hendra ya ngai pi ki de gisni ki bak kemen namar kani ki de ba pendak kababal gaon kan jah ki de gisni om oblay Bangan teno yang mensiam jonga halo gado baro. Haki kun chenram jompi, baki kun kentai jompi kinya tu lupa. Kisamla jompi kinyo i gejing itu pau. Babel kaong kikun chenram jompi baki kun kentai jompi. Your sons and your daughter will prophesy. Hallelujah. Hakisni bakatu oblay und kam trei haki samla haki kun samla contagion run kinya tu lupa nanta ka babel kaon ki samla kinyo i ki jini tu pau nanta pat ki temen jang pi kin posnil ki jin posnil but halor ki shakri jonga shinrang bat kentai ngan teno yo mensiam jonga hakita gisni bat kinya tu lupa. Upon my men servants and my maid servants I will pour out my spirit and they will prophesy. Ngap hang na kwangan kren ya fi kisamla gini gisni gi bakatu. Kini gisni gi bakatu ya kapathai ngalaong ya fi gade kapor ga bae. Naman kinot ki jingkala ki babon ha gini gisni gi bakatu. Kapathai kan poi ha ka bae ba. Kinot sibun ki bakam kmi elenti. Kibriu ki babat ya ke jinglong ya ke jingman ke partai. Kin kelumar ya gini gisni ki bakatuan war kinwan ki jingkel lagi babuan. Hendra yang ya pi ki dan gisni ki bakamen. Allah amen. Namar dai tang manga ban pi ki ben enjoy ya gini gisni ki bakatu. Namar gini gisni ki ba umun sia bako di unterai. Ulai wong kan ja gisni ki bakatu ngan peto ya umun sia tengah lo gado baro. Kikon cenderang bagi kon genteng jompi kini atu lupa. Sengam kali ikhtian gadai ke balabat yang ada di kau senam. Gadai ikhtian ke mana yang kelam sengau tu ya kan ikhtian ya gadai ikhtian di kau senam. Ngatang mod kata bagi sini ke bakat tu nawan
unawan try manusia makoi ki kena sama kan kai ba cimrang kini atu lupa ngana mat kumni na ya tu lupa ka ban ngini atu lupa ba hau news nem ulang usnem barang barakhian ningini atu lupa mo unius nem ngon sakhiu jumai ngana mot kata ngade gakhtian ban ya tu lupa ngakwangan batay fi nawan man si makhot mnei kata ke begini tu lupa kumta ngap hanya gini gapo ngana mot kata ki ban ya tu lupa dei tangi ban ya tu lupa kan salong kumta kan saja kani kan saja gatai kidon ki beriau gula perkhat ya gini tu lupa ga dei tangkum gato Hendrai ke jingmot dengan ke kentian galong ke gade-gade. Ba manusia jangan unhiari ki kon shinrang be ki kon kentai jampi. Kini atu lupa mot kin keren ya ke kentian ublai. Bagi nong lang amen. Nawanu manusia makhot jampi pin keren ya ke kentian ublai. You speak God's messages. Nawanu manusia makhot Habibin keren na gaktiyan ublay. Kaligan dyan kisni gibakat doang mo try. Ngante uman siya makot siya nga halaga daw maro. Kikna sa mga maro kin keren na gaktiyan ublay. Balay pimagin yung kapti siya try. Hallelujah! Hindi na niya tuno pa matang kan sadya kani kan sadya gatay. Hoy kidon kiktiyan dang gajing pentip ka Bible. Kidon kiktiyan dang gajing ke start ke ketian ke tiap harga Bible. Hendrai ba ublai hi kai ba ublai umot hakani ke bangi puli api. Kai ba ublai umot hakani ke jingkren ke banga keren menta ke ba apostol Petrus keren haga sipen dekas ke dai. Haga si ke bakat tu ki kena sama shinrang bat kentai kin keren ke ketian dengan ublai. Jangan dong lang amen. Naman siwa nga langwan nawan man siya makhot ngini atu lupa. Naman ngini atu lupa kung may atu lupa kito kisir ni kinong yo haga testament barim. Kata gini gamot kisni gibakat tu piparo pinya keren ni gaktian ni gamublay. Hallelujah. Naman puli susu agini gapuar ga Bible ka ang. Kisamla jonga kinyo kisamla jompi kinyo gijing ito pao. Kita menjong pilih posnil, gijing posnil. Halo kisakri shenrang kisakri kentai. Ngan tekno yo mensiam jonga. Bat kini aku lupa. Nikin keren ya gaktian ublay. Ngan pani gijing pala hamanang sejrong. Bat agak kendau. Bat ya kedak agak kendau handabian. Kasnam kading bat uloot dedem. Ya kasnian pen keladung yo penayan pen kelasnam. Mencuba ke sni ke jong utrai ke bakrau bat ke itriam bat kan jaba unung nuru ubah khot kan pat ke kerteng utrai an pen im ya hallelujah kumangala ong ye fi kini sni iba ke pertai dagi sni jong ke jing pen im yang ada de fi hallelujah ngangen kini ke conference ke mengi penlong kini ke sni ke ba ublai pen sle fi Babaro na pedeng jom hiv na mi nang ni pinia tu lupa ni pinia keren ni gaktian jom ublay. Jangan nong lang amen. Pinia ra ya ke kubor dan gaktian ni jom ublay. La limit igani gaktian jing ya tu lupa tang ha ka ba ya tu eki ban saja. Om ha ka ba ya lap ya utrai jing Jesus Christ. Ngagan mau ngapuli gawai ga kot sisian. Begidon si kimi si khon barawar kisah ya tu lupa si kimi si khon. Kile kenjangan siam ha kile spiritual ha ya tu lupa. Syuaban mi ke khon na yang ke kemi kala ya tu lupa. Khon kan saja kata pada banle gumta. Kum juru syuan mi ke kemi na yang ke khon ke saya tu lupa. Suki ke jing ya tu lupa jongki Kilong syadu ba kanale yau ke khun ke kami ke ya tu lupa.
Menta kasni ang utray hadai bantiet daw kulkubi. Bantiet daw kajor. Bantiet daw asniang panamtiet aga daw asniang. Kajing itu lupa kam dei kata. Tadi nong lang amen. Buon gibriu ya tu lupa ki bam shong nong rim setia. Hanai kajing itu lupa ka basisha gadai. Bapinya keren ya kitino belai. Haleluya. Pinra ya ke khubor dong ketian gadong belai. Kani kadai kebanjah kisni kibakatu. Babaro kinian dikena semua. Kentai macimrang kinian. Kung kisipa jo try. Pin kren pin pelai om Jisu. Haleluya. Pilamat om Jisu dai babaha. Ulama pi. Katusian pi baklah ngai ma pi. Katusian pi kelon o peniang pi. Pi pang o penkia pi. Uyada pi. Ba pin kren ya ketino blai. Haleluya. Kani kadai Kakubor ke samla ke sini bakatu. Bakin yang kin keren ke ketian ke doblai. Haleluya. Kin yang kin ra ke kubor ke ketian ke doblai. Haleluya. Kadang scam man naga sini ini aduai. Naga manda jongki manta fin minang ne gibriu ki baslur. Haleluya. Naman ngangangnya. Kani kapateng jongi menta. Kampam kapateng jongki menta. Kalak bandai ke pateng ke bakatu. Amen. Amen. Ngamong gadai ke pateng bakatu. Kalak bandai ke pateng ke bakatu. Ni pelong ya gadi ke konsert jungi ni ai. Gen Z konsert. Usi no Z udah bakatu. Babon na pernah fihan ni fide ki Gen Z. Ki kelong ki bakha manta ki lade ki gen alpha ki gen beta gen kemod generation pilawan le ka pateng menrio ka bakado naga-naga pide pinyen menyalap ya gospel. Haleluya. Ka perthai ka laban kut ha ka pod jongfi mdai ba ka ong ka bible yang ni ki gen Z ka perthai ka la pla bala shai la shisni nda kawan ka rapture baro kinamlaban blim yo blai. Haleluya. Amen. Kepercayaan kalau orang piladai kapateng benrio ke bakadu. Pide kiniang menyalat ke gospel. Amen. Pidim neem kumjuru naladat ke rapcha. Kanwan sakaya jong henrio spanu benrio. Hantu belai penyang ya gahima Israel. Madagudu kapor belai say shispa sau pusau hajar. Shilak sapusau hajar. Kisamla sudah. Haleluya. Nagi kata ajak ke kon Israel. Unsai shilak sapusau hajar ke semua sudah. Kibang tiang menakrai ke kli jongki. Banhap ke kli hamadan do kim tiang. Kinlai benyalap ya gospel kelen. Nalawan naladep garapcha. Hakapor hakayau rius panu pendriu. Kini kinlai daga kien omlai kin penkelom ya gahima do rius panu pendriu. Kini kita ki semua sudah. Kirang sakti ki bampat itu ya kentai. Empat dan dua itu bosong kurim. Ubelai un pendep ya ga percaya ya ga pelan jenguh. Un pendep ya ga pelan jenguh ga percaya haki sama. Lebih magi di takti. Haleluya. Haleluya. Hakaya ga balang ro un pendep hapi ki sama. Hakani ga ya jeng urus para pendriu ro un pen kelon haki sama. Silak sapusau hada ki bangtien ya no ya. Sapuli hi apa ga Bible ga keren syai kata. Nagadagadaw kisni bakado ang utray ngan theno no mansiam janga halo gado abaro halo ki khon kin thai ki khon shangrang ngan theno yo mansiam kinya thulupa kinyang kin kren ga ktian jong oblai kin phlai ga ktian jong oblai nang ta ki samla jong pi kini itu pau temen jong pi kin posnio ki jing posnio Halor ke syakri shenrang syakri kentai ngan teno yo mensiam jonga kinya thulupa kin krennya ke ktian jong oblai badai ke ktian oblai kawai lam ka bami na ga shindaru Jisu kanalam jing bishar gine ke pertai ba utrang un sawan man shamo ya ga balang. Haleluya. Na pilai yang bi bisa melah lagi nang lang amen ublai ubu e ga jingkit kli api bisa melah balai bima ga di takti sodra. Haleluya. Haleluya. Nangan hinami nangi hinami asyati yang syu. Haleluya. Lain pensile api pin pla
yo Jisu haskol jumpi pin fly yo Jisu hapo college pin fly yo Jisu haki Jakarta jumpi hangno fidon no pin fly yo Jisu nama kesi ke bakat do ublay lekum ni ngan puli naga ka Bible ka ong yang ngan peni kidak satay sa beneng nang ta hangani ke kendau on peni kidak on peni ro ya kesnam ke resort to them nang ta ka Bible ka ong peni ki jing phala benai un kelas 6 kasngi an pendom suaga da gasngi ke bakrau ke baiting jong utrai ban uno bakhat karpat ke kerteng ke jong utrai an pen imye trai le rengkat tidak khlak ke jing phala ke babon utrai gun le ngangenge nang ini apa kai ke banjang ini gasngi ke bakhat tu ka baneng kong ini gasngi ke bakhat tu ublai untrai bahasa pedeng di sebelah, malah keren ni gitu mo. Begini kisah bahasa tu ublai untrai bahasa pedeng di sebelah. Mengenai kepercayaan kabakat tu hi ublai penian di sebelah. Kabar kisah bahasa tu kita kisah bahawa manusia makhluk untrai daga por baju. Mengenai kita kisah bahawa manusia makhluk untrai daga por baju. Ni nang si idang malam malah ya jing tray jong mesin bakot ni empat ay ibaha. Nganget jaga ni kapateng jong fiti pinay ke jing tray borba mesin bakot. Amen. Hakapateng jong i hendiat. Ala kamrang ba ala log kpai fi bakam buat. Ngakala bemot hausnem prabu nyau. Prabu prang syakiri bahayu trai. Siang na terang ngawadi ke khmat ublay nga kenma masya jingit ngawadi ke khmat ng ublay ngakwa bahay ke jingtray ito mensi makuay lewi sinay peniyang yangi layalat ke gospel tungnam syaraya ngarong adang rit ke kerta hambun lang katfi dang arbusaw arbusan snem kilay odin pastor ini Mulai nyanyi jun peniang fi. Tangin orang lang amen. Pada ulah pan peniang fi. Haleluya. Nganyi itang katukan ni ke jintre masih makoi. Nilai gi kapa katukan ni. Ngai gani ga yam tangannya masih makoi untuk iba. Ang lang amen. Dan katukan ni por mentah gema lai benai so benai ngape ya po internet ngasih internet oi beriu ngas nyau lengo Pleng dang penan kami di beriu kumni mentah oi beriu gadang David Hogan uni David Hogan pinape una keren obam da inang hi bahaban keren le sidang lamangi man keren do Ngas mutuas ngau tau hikai eka ketia dia dong belai. Hendrai uleu missionary siapa Mexico. Ha kajin syakri uleu beriau. San spangot kibayap gilaim. Ublay uturai mentah. Tengin orang amen. San spangot kibayap gilaim. Uang memne uang begini kiki jonga. Wang lai pok kendai ngot kiberiu ngalapan im. Kiberiu kibayam kilaim lai pok kendai ngot hagajin syakiri jomu marwai. Haga ministry jomu sans pangot kiberiu kibayam kilaim. Ublay uturai bahang gini kisni. Ngingile kamba hendak kan swad. Hanrai kisni ke bakatu omen si makot on pray bahang. Pile ke kamba ke bakrau. Haleluya. Lalu napan pasya ini kikamba hantai hapeneng sedrong hakendau sepo. Haleluya. Unale sipun kikamba. Batim nang niu belai laban sei ki beriu. Bapila pin pek ki mamamla. Pen mare ki bedeko. Nang ta pin kia ki mamla pen kia syu ki doktor. Nang ta pin im wat ki bayak ro. Tengin nong lang amen. Ngaken mau hagapuar ke ba
Mensyua ngilet Bible training sebuah South India. Nasa elong paralog badui beliau. New beliau elong paralog day gini gawai. Begitu kepor ngampat dah. Nangabang jimbang gumdung in kina lunch kina dinner gumdung ki ailang badwata ki ailang bagajah gumdung. Madeng ki kena na por North India kimbam jang ta ngi bade ngi khap sanat benom bagajah mo. Ngasa ay apa yo ta birthday na North India wa kham he ka kata. Ngasa ay ata jubam ja kendiat ka jaro bam medwata. Mga ayat tayo uli para lok bahaya na. Lah kamrang bahaya na tama hintay ko berubah bahaya san. Kamet cenguru bahaya ha ulang kong gitu ki. Wrestler bodybuilder gumdo. Syurum dan syuk. Nang la ayat tayo ubon sien la yalong para lok batnya keren hareng do nang uyatku kana ngawong ngala peniam sanut ki beri. Wang nangala kala pemod ngadua yuk lay bangan penim sanut ki beri dibayar. Wang mentang ala penim langut sasa ruang. Haleluya. Belima ini kapti sutra. Haleluya. Lada tidak jenggot sisa pinyak boleh untrai. Amen. Kata nado kipo do mensua. Ngaptip udang dan mentah. Hendai boleh untrai. Boleh udang penime ki boleh bayar mentah. Haleluya. Batip boleh unsai na pen tunsi. Pimpen mare ke badukok, pimpen penge ke mamama. Pimpen kia ke mamama, pimpen kia chu. Pimpen em ro wani ke bayar ro. Orang amen. Mau man siam makoi. Kabau man siam makoi ule mentah kadai. Umat siam makoi mentah untrai borba gini kisni ke bakat tu. Kabalai gini kisni ke bau ule digi kamba digi dakla ke bakrau. Bat kabasawat buat kelek dia gini gini kisni ro ibu setan. Pun kelumar kli bahai diberi gini kisni. Beliau tekini kelumar bahai gini kisni. Rai mangama fi. Dapi pediang fi siang syai gini trai mensim makoi. Belum pun yang ni pin keren ni gak ketian ke dalam belai pin lek gambar. Haleluya. Kan mau nay tanggi senrang mau kiban lek gambar. Membaca fikir kan tayo kan tayo bat senrang ro. Haleluya pinian. Haleluya. Haleluya. Pin pen kre gak bride of Christ. Kan nong lek kurim lagi ni kisni ke bakatu. Haleluya. Membaca fikir belai unterai. Amen. Ni kita kisni ke ba. Njah gini kisni bakadu. Lada pimpoi sagani kaliang kabang nga keren fi. Kisni ba mensi bakoi untrai pindon kaliang pertai pin ya kelumah. Pertai lele gadang kelumah. Pindon ki jingkala ki ba ke pertai. Ma ki ba buan. Nuan ki jingkenyo juma. Nuan ki nam sneo. Brio ki nong ki tangela di. Gibam sngongo sngi bakado de gipot ki bejedjar be sitom de partai ki sitom la di cross ni sekali ang mensim ko ki de ki sngi bo boleh uncule kamba be ni bagi nagi di taktis utra haleluya nyene haleluya haleluya ini ki de ki sngi bo mensim ko ni utra bangan peni fi gini gepor ngan peni hagini gepor ngang kini kadai ka don kam tam yang ni ki sapla gini ki sini ki bakatu kabo ngi don kam tam gini ki sini ki bakatu ngang kadai gini ngini apa gini ka por na gospel ke dong Lukas kelenong ka ba aku saw te dekat ka ba sa pukundai ka ong ini ki gentian Jisu ong ini ki gentian ong hakmi ngan pa apiro e ka kulat ke dong ukpa jonga hamrai pi tu ya syong hagan amba Jerusalem tak na pengkop ya fi de gabor na jerong ini gede ya bu Jisu kren ni kesenran semua syua bu kiu no sebene nga mensyua nganang mot ba
khadu Jesus yo kio sebenang ong ye kisra kile ya la be gospel anang mo kunta ayo snyo khadu ka ni ginong ya lap kiba ong mo Jesus pa kisra man ya la be gospel usa kio no sebenang Andai shua on kio sebenang ka last wish ke dong Jesus ong yang ni ong hakmi ngan pa ya kata ke kula rokpa jangan Hanrai pia syong hanong ba Jerusalem tam na penkop ya pi daga bon na jero. Kalau swish kajingkwa ba hatu kanyong Jisu di senran dai begini wa ga bon play yo mensim bakoi. Amen. Dan ba amen dan ba pek dan peneng jo fi pek palaw ya. Amen. Amen. Dai ga ba hatu Kecingkwa ka ba hatu nung beriau syua bun leng no kadai wa dan kam tam kecingkwa ka ba hatu jo mutrai jeni menekren sepang ini kisenran ngingin namun mensyua kisenran de temen sudah aku apa tong fi kisenran be Jisu jet baru khat ki kena samala sudah tangwai wa khamhe tau de Petrus Tangu Petrus balapalat lai pausnem. Baru ada gibarit sudah. Kiba hapo lai pausnem. Wio ane selai imat dang khatsau khatsan snem aga por usdang banbo de Jisu. Udang lek kenlong wio anes. Udang syania akasadem de Jisu man gapo hakapor bagi asyong lang itu. Senan Jisu ro kisamalan sudah. Jisu ong yang ini ong pek ong. Kani gawe ngakwa epi hakmi ngan pa api gata kukula ro kpa jangan hanai pi syong hanom ba Jerusalem tan na penkop epi daga bon na jram tong ini peg na kikam jadi apostol kalenong ka ba nengkong ka dekat ka ba pra ka ong ini gigentian ong hanai pi yo diang ya ga bon analawan o mensia makhot epi Pinlong kinong pela jonga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat ha galeng sebelah ke bertai. Wong wat palai alam mentah. Ong syong shua ha Jerusalem. Tanah penkop ya pida gabon na jerong. Pinyo diang ya gabon. Na pinyo diang ya gabon hangta pinlong kinong pela ya. Ne ngana ong yefi bagi singi ba khatu blai thena mensiam pinlong ginong pla pinong la pin pla da bor le jo bagi nong lang amen nginom hikai yefi nginom educate yefi kumno pin pla kumno pin kren nginom ai yefi theology yefi kumno ba pin ya lap kumno ba pin batai ga khtian nginom blai khlam ga bor mensiam khoi bagi nong lang amen pinlong ginong pla da pio ye ngene ga bor Daladi ni mla ni dan kamen ni gabo. Amen. Nang tanah pio ni gabo pin salong ginong play nga. Ha Jerusalem, ha Judea, ha Samaria, bat hatu kabakut keperti. Ken mau banga bernafi daladi ngimla ngin play Jisu. Ngimla ngin ra ya ga khumor ga chong play daladi. Himahi balik kamba daladi. Ngakren sapang ba pene me gidayap. Ngingim la man penkhia tangi jimpang bayong klero. Anglang amen. Reda ka bor ulai ki baro kilong bala. Kaba don kam bahai ki samla gini gisni ba khatu fi don kam ya umensi bakhoi. Amen. Don kam ka bor kilong ulai. Na wan umensi bakhoi ha Lord jomfi. Pilong ki nong plai nga. Ha Jerusalem ke Jerusalem dai gitu ke jakat snong ni ke jakat shong jongfi ke snong jongfi ke Judea ke dai saudong ke Jerusalem nang da ha Judea ha Samaria nang ta syadu kaleng selak ke bertai kinong ginong pla nawan mensim ko fi nganang snong tu shen ni ba daladehi plan na pimot batle bahakat no daladehi ngimla Kadang snow tu sien kadang bah na dan pemaat tayo lai tayo mentah.
Nasa keren yang ini kekubuar hafiro. Mensyua kepor badang kena samla nunggu masyam hakisni kiba ngamot nganiak bet hakasni kiba ngamot nganiak bet ngabakla penpan. Nak lakam rangba lakam lahin lakam rangba jing pencoy do lakam duna. Lepi kena samla lepi pun jing pencoy bah. Ada yang benda ini. Na lakam samla na ngamot badang lakam rangba lakam lahi. Hari dah gini ki artayau lai tayau dan ki ai bangamot nganle ngamla sadia. Pleng obrio daladi hi omla. Lebih rangba kanu ropi mela. Ngidon kame ka boru belai. Nangala dua nangala ati la de ka boru belai ngi belai penla. Haleluya. Amen. Ken mau ngabat hi daladi ngi mela nagata daw ngidon kame ka boru belai. Ngingi long power assisted. La kesan ini dah kabor ke jauh belai. Pimla pinem marway. Pidon kame kabor jauh belai. Kamtam kum kisam lagi sini berhadap pimla. Pidon kam ya kabor jauh belai. Nah kadang-kadang seorang syong na Jerusalem. Tanah pun kau berpindah kabor na jerom. Orang pinyo adiang ya kabor anda lawan orang siapa kau jadi. Batin salong ki nom khla yang Jerusalem Judea Samaria kalian selagi perfect wong kumtai ki senran kak no khatam yang ngai fi gini gisni bakado pidon kami mensi. Amen. Amen. Ngayon kita gisni piawan segini ke conference ublay the mensi mo ko fi pinami nang ni pinam langsung hijau ibria ada pingai to kinong lang amen. Kan nungan na bring pipi trang yang mesti mukoi hara agi kiti dempi hoj ni haleluya. Kan mau ni ketien ka baong kene ka ketien ka baong hagi sni ki bakhadu ong utrai ngan phe no yo mensiem jonga halo ka do baro. Kan mau la kan makala de usnem kan dai pulai kan dai pusam. Ngakren ni kene ka ketien hapo baroda po kujurat. Keren na gaktian paren. Kidon hangta kidon kibri wala khamnang khamsta. Kidon anu ki engineer kidai ki baterai hapo ki baterai hapo ki baterai begini ki company aeroplane. Silok. Yang tahu senrang hapo bangkadang keren bangaong tigan jah kisni ki bakadu ang utrai ngan tekno yo mensiam bakoi halor kado baro all flesh ngadang all flesh yang tahu wang baro kibrio kinio yo mensiam bakoi oi baro Hindu lo kinio Muslim lo kinio kulingalan bos ngada gapuah. Karena yang sudah kenal kliak ini kentian all flesh. Kawan naga kentian kini kada bakut nau Joel. Petrus Ukraine nang ini testament ke batmai kawan naga testament dari bakut nau Joel. All flesh kemud boso BAWSAW. Ngakat mau kata kentian ngakat mau kita kentian Hebrew. Mengenai manang Hebrew belai dunia belai bom jumpa daerah. Amen. Ngasukan mau tang ida ikhtian ni. Kliak akan mau ida. Kektian boso come on all exciting flesh. Baro kado kabasliang kabatrang. Baro kado kabakwa. Kanto masliang kabatrang baro kanyo yung mansimakoy. Tungin ang lang naman. Nagkata-kataw, ukliyong Hindu kinyo ang kinyo. Muslim ro kinyo mansimakoy nga ang kinyo. Lada kitrang kinyo ang lang naman. Daw no matrang nga utray gisni gibakatu kinyo ay ganyan try mansimakoy. Dabilang Kristano lada kitrang kinyo. Amen.
The peace ngau liu belai kat lu ana pim sliang pim terang yo ban siam pim yo. Hana yo ba sliang ba yo ba terang. U ba long excited u man siam ba khoi. Man siam u belai un the no. Yo man siam chung o isni ki ba khat do ha kita ki ba sliang ki ba terang yo. Hallelujah. Ni ki de isni ki ba u belai un terai. Ngai kene kene ke ba ki khana samla jengi ki don kam tam ma ki ni isni. Hallelujah. Ki don kam ya ka bo ke dum siam. Tangan peni wet gini ke par mangini dua yang ta jofi an peni gini gide gidak lai teni gidak na pi priang men se bokoi kan long gum ni to keban kong an pendap e fi de ge ji na pi priang men se bokoi an pendap e fi de ge ji tangan pule gini ke par na Kasih jong pol sikirum kalau nang kebasan ke dekat kebasan ke angin lagi ketian. Siti pol sikirum kalau nang kebasan ke dekat kebasan ke angin ni, jangan pulih ke angin ni. But kata ke jingkerman kam jupen leran bukho. Naba ya ke jingye ublay lah he yang bat buk hakidok nut jengi. Dau mensia bukho ubala ayani. Kemudian fin senyum tu or filayo periang yang mesti berkuat. Filayo mak dia gaji iat mulai. Amen. Hallelujah. Filayo iyo Yesus marhamat Yesus dapat dia gaji iat. Nah tu kli ada kerja dapat dia gaji iat. Fina pegi kikmat jengu lelai fini tu. Kikmat jengu kilong kumka duriau jeng gaji iat. Mau belayu dia gaji iat. Amen. Finas nyong tu ega jingye ke jong ulai. Hallelujah. Hallelujah. Kanda transform sisa ega jingye begitu fi. Karena penkalai fi balaban. Ia mengani ke pertai ki beriu gini pertai ki sni mensiam ha ki dukhi ha ki beriu gini ki sni. Beriu gini sni perkat baik tangai ladi ka jingya. Bishni ke jingye dukhi ki beriu gini ki sni. Renda watu mensia makhoi happy hallelujah. Pen slave fi de dia benar. Karena ke liquid love ke bau black pun ke happy hallelujah. Pen slave be de dia benar. Dan apa yang fi dom dia bitar fi dukhi ke do not jong fi ke long no nda ka sni te la de ke sni. Orang lain amen. Hallelujah. Utrang pun baptis fi de dia benar. Kan tuat jadi belai saksi sia dengan pulih rum san ke jingkerman kam cu peneran bokho ini nabai ke jie jo belai lah the yar bat buk hangi haka do no jugi do men sia makho bala hangi nawan men sia makho kan tuat jadi belai kabaan nawan men sia makho pinstang ban kren ne kiwe gitu dia tapi pulih na ketian belai na katu ke kitab na gatu ka kam jadi apostol kalau na baar POE nawan mensia makho yang tu gilas tang manya keren de kitli but kia thu rupa kat bau mensia makho la ai bo de ki ban keren kam ki apostol na baar ke dekat ke basau ya thu ini aga pol lo ulet sekali kam juga korin ada pimpulian ki kam ki apostol na bakat kena jadi dekat ke ban rio. Jangan pulih gini kepon. Kamu jadi apostol kalau nong kebakat kindai. Kamu jadi apostol kalau nong kebakat kindai. Dekat ke bahan rio. Siapa ni balong senran hangi. Orang pila pediang ni yang mensiam makoi, menba pilangnya. Yang ni pat biosnya, lada udon ni udon mensiam. Nau pol ulah keli orang hai lapen pila sim ni gajing pen baptis nang ta kilaya thu ba ki sim tangi gajing pen baptis Yohanes pol pen baptis biang ki maka dekat ke bahan rio ko om to anau pol ulala ban bu ki kiti haki men sim ba kho ulawan haki kila keren de kitilie bat kilaya thu lupa kila keren de kitilie kilaya thu lupa nawan man siya makuha pin keren na kitiliye kiba tama. Hallelujah. Naman kaliye gini kapo kat naman na prem yang fi
Pila keren telik haurakti. Kanongot. We are like sao sun hapo tang hapo sepawat pinang keren telik. Fikwa ni ma fin keren de kibai bagi telik. Da fikwa ra ekiti sofi. Oh ni de kipawat ra kham sedrong sahisian. Haleluya. Ni khambuan haleluya. Mataga sni pinyo keren telik. Pingai ni yang Tangwe orang bawa amen ni Yesus. Pingai ni yang Amen. Haleluya. Nama tu manusia makut. Keren ni telik bagi itu lupa. Kajing keren telik kamai setia kajing keren bapinang pin keren dagi weki kentian. Ni dagi weki languages. Kunai ba nanganang man keren telik nawal masih makut dengan keren China. Ni mana berengah pinawan masih makut hak ni pin keren Bangla. Katu kepala ban keren jadi ke jingai ban keren dagi telik gift of tongues. Katu kadang magajong. Ngakan mau sisi nawal pareng sini. Ngatang suka laba mod agak tu kepon. Non kiba pak duai kimi gitu kenyang kiba pak duai tu pak duai umi gitu kenyang kiba dan hanya hasenda kini kiti. Kimi kiba data gitu kenyang dat kiba dan Seni kasih kisi orang menyang dekiak. Utau bami udah menyang dekiak pak duai utau kareng kuren deki telia tu orang dekiak. Wow. Umnang kasih, karena ukuran dah ketian kasih. Kata ada gift of tongues. Kadang kau yang kenteng yang suka laba buat dah gapot. Kami sis Gordon Lindsay, kawan sini Shalom, kekeren kasih. Utau beriu bangaya tu ibu wapeniam lanjut kita ya bohong saat mut. Ubam nang ban keren. Pareng rom junang man umom sung tua pareng nang ta Hindi rom na nang bahau de Punjabi ta Hindi rom broken Hindi hakawai kasni ya syong mangang ya dua yang niat ma khatar beji man niat ukuran na ka pareng sudah kalau ma ajing ya tu lupa ya katu kadai gift of tongues mentang video ya kejing dua itlie pila pin keren lagi itlie bangte baro ubah pediang yang manusia bakot Jangan baru ahi kikran lagi telik bangtip. Amen. Tapi dan kam gift of tongues so ulai laban ayat. Hallelujah. Handai kabar napi pediang yang masih makot kabar ningkong napi pediang yang masih makot an pendak ya pi lagi jingit belai. Kabar hinstang man kran lagi lagi telik. Bat kabar lai an pendak ya pi lagi jing slur. Mafinya keren lagi ketian belai. Ka gift ka bahek tam na baro. Ka jing ay ulay ka bahek tam na baro. Kade punya keren ni kefir ulay. Boleh pin ong lang amen. Ong lang baro amen. Dan kibri ko pon ka gift biang tam ka bangang akwa ngan. Nagade bangan tem kita kade bangan tem. Lasi kijing tem di bakaya kade bangan luai. Dia bilang le, ada ni, katai, dan apa ni fikir kuat, long skillful lagi jat, treat kita prepare. Hot itu kita gigi ai kita boleh uan, dia kita bakal tambah dia berpilak pikiran dia berkian boleh. Amen. Kenal gigi start kita bakal tambah, ni berfikir dia science, dia teknologi. Gigi start kita bakal tambah, ni berpilak, let's say berpilak drawing, painting, berpilak pin dia dari million. Kajing start ke bahrau tam ni berpilak pin seng ke business, pin seng ke company ke bahaya. Kajing start ke bahrau tam ni berpilak pin keren ni berkini boleh. Itu kita ulang amen. Kenal beri percaya ulang dan kamai spa, ulang dan tip ke science, ulang dan tip ke history ke geography. Betang ngabat nafi niyo ke jinggot jom boleh. Betang ngabat nafi ke ban keren ni berkini boleh. Hallelujah. Kabadan kambah ini ke deh. Nawan orang siapa kuat hangi Bible ya tu ini, orang pendat ini dari jingslur,
mangin keren ni ketian jong blai tangan pulih gini kepor nakikam jeng apostol ada pin pulih nakikam ki apostol kalau nang bersau ge tu ini kada khot ke ba life away tangan pulih gini kepor kam ki apostol kalau nang bersau itu kepor penshitom ni gitu ki senran penshitom ni gitu ki senran Bible itu ini anda la set patok eu Petros gitu kepor pada gitu giwai ki senran kini giwan fashion la yen gila ya duai anda gila duai mensi makot lawan hapdeng kini gibangan nawan mensi makot hapdeng kini gibangan Bible om gila ya duai la pendak ki ya gila jaka ka baki ya syom bat ka Bible ka om ini kintian kalau nang besau ke dekat ke ba kalau nang besar boy ke dekat ke life way ke om ini kintian anda kilala dua ide lala penkenyu egana jaka ke baki la yaseng la pendap eki baro do man siam bakot tongin ong lang la pendap eki baro do man siam bakot ong lang baro la pendap eki baro do man siam bakot nama ngakwa ublay pendap eki baro do man siam bakot sa sisihin ong la pendap eki baro do man siam bakot bat kila krene ka kitien ublay daga jinsnya uslur haleluya kani gade dak karyal sign haleluya kadak kaba don kampam nagi dak baro apisni bakado mama pi krene ka kitien ublay ni apply ka kitien ublay lada film experience ya gani ka liquid love from lailai lada dan na padang yo VYR video ban keren telik nan taro lailai tang lada ublay pernah be video de jingslor pin keren ne getian ublay kata gade ba don kampang tangin aja di fakti sura haleluya haleluya nadu mentagas nginga nget utrai vi pinom snyaw le ran ban keren ye getian jong ublay pinom snyaw le ran shu ban playo Jesus Christ lada Kira tu paralak jampi buat di secret. Persat tu dia makman jampi ngau khan. Piwat jus ngau leran dan pelayan Jisu. Anglang amen. Lada buat di kia buat di drugs. Unut ban terwa kia terwa drugs sifi. Lada piki kentai kinut ban ya kosip iwe. Wat nom leran dan pelayan Jisu. Hallelujah. Right, I bought a feed, not do mentafin pelayan Jesus Christ. Hallelujah. Naik jing start ye fi fin keren ye ketien jom oblay. Pina puli ye ketien oblay kenon ke jing shine ke jing snyau to. Pin long ki nong ket tin siem ba jom try. Makan ja on try ki sni ki bakadu. Man the no man siem tengah halo gado abaro. Kuan serang bi kuan kan te go magi samla. Kini ya thu lupa. Ni kin keren ye ketien jom. Samla kini thupa. Teman ngas naik teman kita harus positif di positif. Your old man will dream dreams. All the dreams kita lagi jomgi. Eki ero di bawah. Andai halor ki syakri senrang bakenteng. Ngante no mensiam jangan gitu kisni. But kini yang thupa kini keren. Ketian kena. Haleluya. Kini kedai kesini. Boleh penseliat mai. Kita ini yang lang itu puan. Haleluya. Kat nomor nak kedai fi seliat terang. Kini kedai kesini. Mensiam jom boleh. Haleluya. Tak temai fi. Kini nang ni diberi kebadak akan ting dengan mensiam makoi. Ngai ia gading yang kini kesini. Haleluya. Haleluya. Oh mensiam jangan ada dua yang kini conference kawan gawe ketian. Fresh fire. Amen. Amen. Haleluya. Kon kita gading. Lasi ingin nyenang continue wan pelong conference man kapor. Pinio yang ini gading yang mensi makuat. Kandang ke fresh fire. Kading ke batamai. Haleluya. Kaban kelang ha donut jongi. Haleluya. Kat bagading pertai kadang kelang hanya pertai. Kading mensi makuat kan kelang hanga badafi. Haleluya. Fresh fire.
kan hiar ke jingim jona fi kan transform pi hallelujah 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 bleu ne ke bat mai